Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Mukhyamantri N Biren na Manipur Vidhan Sabha da haikre mahaki sarkar na raija asidagi Armed Forces Special Powers Act lauthokhinaba kendra da taksilagani Manipur Vidhan Sabha na ngasi tongan ba bibhag 3 ki lupa koti 2,203 lakh 2 gi senpham pass tawkhre handakta kendra na puthokhiba lawu singugi ain ahum adubu miyamna mapung phana saugatpinaba kendra gi Social Justice amasung Empowerment ki raija mantri Ramdas Athwalena appeal tauri Manipur da haukiba pung kunmeri da miyoi tara nauna COVID-19 positive oiba thengnare positive oiba miyoi amata sikhibagi pau leite amasung leibak asida COVID-19 dagi naba pharakpagi sang sada 43.3 yaure Leibak asina malemgi laichat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lan thengnari lamdam sigi miyamna sakhangnaraba miyo kyana sulan phamasida mai paknabagi damak Akasbani Imphal gi ipau gi khuthangda mipung khudingmakna araiba thawong ahum face mask uppa amaga phut taruk lapnana leinaba mai mit amadi khusa toina hamdoktuna tarutanana thamnaba appeal tauri Manipuri film gi director OC Mairana COVID-19 dagi ngakthoknaba miyamda appeal tauraduna hai Mayambu OC Mairana Kurumjari COVID-19 Laiset asidagi ngakthoknaba khwaidigi faraba pambaidi section bhaibisina oiri leingakna laiset asi thingnana bahonariba asigi mathakta aikoi pumnamaknasu wakhan taminaduna laiset asidagi ngakthoknaba tangai fadaba chana kanglol ahum khak ngakna chatminasi aikoi khudingmakna yumdagi mapal hek thorakpaga face mask soidana upsi sabon natraga henwa sizinaduna khutsa sengna hamtoksi amasung mi amaga gi marakta phut taruke arapa thambagi hainabi thamsi section bahaibasena isa aikoi gi nungsiraba imung manung amadi miyambu laisit astagi kanmangam gadawribani mayambu amukkahna khurumjari Housing mapungoi pau Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na ngasi Manipur Vidhan Sabha da haikre mahaki sarkar na raija asidagi Armed Forces Special Powers Act lauthokhinaba kendra da taksilagani Congress ki Surja Kumar Okram na hanglakpa wahang amagi paukhumda Mukhyamantri na hai haukiba sahi khara asida lalhobagi irang hantaraktuna misi minagi sangsu hantarakli masina maram oiduna raija sigi santi raksa gi phibam singthaningai oina phagatle maram aduna Vidhan Sabha mifam hek loibaga New Delhi da satuna Kendra gi Griha Mantri da Manipur dagi ek asi lauthokhinaba wafam taksilugani suspension of operation sahi taunariba lalhulup singi wafam lekhai tana loisinba ngamdriba NSN IM gi santi gi wari loisinba ngamdana leiriba amadi Manipur na ngamkhai gi raija oiruba maram sing asina ek asi lauthokpada tarai ba wafam di oiradaba yai haina Mukhyamantri na phungdokhi Mukhyamantri na hairi Zuko tampak amasung tungjoida Manipur amasung Nagaland gi marakta lamgi sayetna ba wafam amata leite Manipur Vidhan Sabha da ngasi Congress ki Keranjit na hanglakpa wahang amagi paukhumda Mukhyamantri na hai Mount Isoda Manipur gi oina Zuko tampak yaugadaba lambi tongana semba hore mafam aduda security gi berek ama hangdoktuna ningthina ngakseli mahakna hai adum oinamak Nagaland gi Southern Angamiga Manipur gi Mau amasung Maram gi marakta traditional boundary da sayetna ba khara dilai adubu Manipur amasung Nagaland gi marakta state boundary gi oina sayetna ba wafam amata leite hauzik leiriba state boundary asi Nagaland semdringai Assam da punna leiringai matamda leiramba amasung English machanipan adwaidagi hauna leirakpa Manipur gi asengba ngamkhaini Mukhyamantri na hai Manipur gi lamgi sarukta Nagaland na dam na singba sanana ba honarakpa adu thingduna handok hankhre Manipur gi sarukta hauzik phawbagi oina Nagaland na karigumba makhalamata gi construction sing tawbagi wafam leite sensitive web issue ni traditional boundary haidana mogi maroina Southern Angamiga Mau ni sinausin aduga marang gi khari yaw marang khari hai ba bosi khoi gi ni moi gi ni tawna bi khare but internationally state boundary da nasi phawda moina akhoi gi ni moi gi ni har poletri akhoi na su akhoi gi state government gi yam akan be state ma state boundary si 1800 adai dagi matang British ki matam dagi boundary si recognize or even Nagaland state poitri Assam ga tawni matam dagi madugi mapping lai Mukhyamantri Nongthombam Biren ngasi Manipur Vidhan Sabha da haikre
lam leiba yonbada thingba leibadagi mamang sahiga yengnabada handaki sahida lupa koti 13 makhairom mangli Rajya Vidhan Sabha ngasi Congress ki K Ranjit na hanglakpa wahang amagi paukhumda Mukhyamantri na hai Manipur da inner line permit system satnabadagi Bengal Eastern Frontier Regulation Act ningthina satna hanaba darkar leiba rule sing semnaba honabada haujingmaki oina lam leiba yonbagi athingba thambani yamna section na satna kanglon sing semhaudrabadi tampakta leiriba lamsing asi mitop ki khutta takhiba yabagi akiba leitaba natte Mukhyamantri na hai Manipur Vidhan Sabha na suhira masigi matangda house ki committee ma semduna yengsili lakliba tha ani ahungi manungda rule sing asi semba loiduna lam leiba yonbagi register tawbada thingba leiramba du lokthokna bo khonagani haina Mukhyamantri na makhatana phongdokhi Mukhyamantri na hai mahaki sarkar na karigumba dharma amatagi mayokta leite Rajya Vidhan Sabha ngasi tongan ba bibhag singi demand khana bagi paukhumda mahak na hai Imphal manungda sir sing thugaina ba mahaki sarkar na honare haina kanagumba singna lana uhaliba si sumde sarkar na eviction tawna ba honari ba sirs mapan adudi sarkar gi quarter manungda aina yadaba maongda sariba sir sing khaktani mangna hai Imphal is khakta da sir sumphutaret lei madugi mathakta Imphal sahar mayol da su MBC yauna asoba sirs kaya leiri sarkar gi lam natabada sariba lining lai solga mari leinaba structure amata sarkar na thugaina ba honaroi Sirs ki mayokta sirs khanu hai kanam yokde Imphal da leiriba Langol da leiriba ba Tangkhul sirs MBC sirs Mantri Pukhi da leiriba so many sources maram de koi democracy ni secularism kanam da yete ye lai si kari gino government gi quarter ne na leiraga adugumba government gi yanma torga leiba quarter ne na piraga employee quarter ne na leiba jaga du da sajan number gi wari ne bulai se aduna yam clear cut oina thamjiba prajana tapada sirs dagi Hindu Muslim adom na chalhan gumse eviction to hai si kari gino Supreme Court to hai ne why government gi lenda yaroi Manipur Vidhan Sabha ngasi tongan ba bibhag taruk ki apunba senpham lupa koti 2,200 supna mari lakh ani gi senpham pass tawkhre demand sing adudi land revenue stamps and registration and district administration finance youth affairs and sports state excise sales tax other taxes duties on commodities and services amasung state academy of training ni paugi marak thatna tenba break ama COVID-19 की वैक्सीन असी मखल मखा कया की चांगयंग तौरबा मतुंग पुथोरकपा ओइबना हिदाक असी खुदोंग थिनिंगाई ओइदे वैक्सीन असिना हक्चांगी गांथोक जनब शक्ति हेंगत हनबद नतना अदोम अमदि अदोंगी इमुंग मनुंगबु तेक्ता कायदना थमगदौरिबनी वैक्सीन असिगी दमक्ता अदोमना रजिस्टर तौबिद्रिबा ओइरबदी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम दा मिंग चंसिनबियु वैक्सीन असी मियामदा थेंखांग नाइना कापथोकनी अहानबदा हेल्थ वर्कर म्युनिसिपल वर्कर अमदि फ्रंट लाइन दा लेबा मियोइसिंग मखा ताबदा चही यांखैदगी हेलबा हाई रिस्क ता लेबसिंग अमदि चही यांखै शुद्रिबा ओइरबसु अतोप लैना लोइनदुना लैरिबा मियोइसिंग वैक्सीन असी कापथोकलबा मतुंगदसु मिपुम खुदिंगना कोविड-19 लैना असिदगी ngaktoknaba hanadagi induna lakliba chatna kanglon sing ngakna chatpiba asi adomgi tangai fadabai thaudangni paujenjariba National Health Mission Government of Manipur tabiriba pawase akasbani Imphal dagini Kendra ki Social Justice amasung Empowerment ki Rajya Mantri Ramdas Athwale numinini ki khongchat tangasi Imphal da thunglare mahakna Imphal da hek thunglabaga Kwakithel Moirang Purel da pangthokpa miyam gi miten amada wangang bada hai Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkar asina awang nungpok Rajya Sing amasung Manipur gi saukha thawrang gi thabak ta akanba mityeng sangli mahakna hai 2022 da pangthokadaba Rajya Vidhan Sabha mikhal da Republican Party of India gi mirep sing thagatkani Maki khongset asigi mapungiba pandamdi Rajya sigi miyamgi khudongsa daba kaya yengsinaba amadi mateng pangnabagi damakni haina su mantrina phongdokhi tungde Imphal da pangthokiba paugi mifam amada wangangbada mantrina handakta kendra na puthokiba lawu singugi ain ahum adubo Rajya sigi miyamna mapung phana saugatpinaba appeal tawkhi mangna hai Narendra Modi has passed 3 laws for farmers, and now the farmers' agitation is also going on. And these laws are passed because we want to support the farmers. This law is not against the farmers. The demand of the farmers is to cancel the law, but that is not possible because Parliament is passing the law on a majority. And these 3 laws are passed by majority in Lok Sabha and in Rajya Sabha also. And therefore, government is also ready to discuss with farmers. 12 times, Narendra Singh Tomar has taken the meeting. Sri Athwale na Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh amasung Rajyapal Dr. Nazma Heptullah ga su unagani
मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा मियोय तरा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे राज्य की हक्सेल विभाग ना थोकपा चेरोल अमना हाई पॉजिटिव ओइरबा सिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट अमसुंग चुराचांदपुर दगी मियोय अहुम इम्फाल ईस्ट तमेंगलोंग थौबाल अमसुंग उखरुल दगी मियोय अममम याउरी मसी थारगा हौजिक फावदा राज्य सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 19,992 सूरे हारिबा मतम सिदा मियोय अमता लैना आसिना सिबगी पाउ लैते जाति की रोड सेफ्टी थाबुम पालन मरी लेना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमसुंग जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस न पुन सिंधुना ngasi सरक सुरक्षा जीवन रक्षा हाइबा थीमदा रैली अमा सिटी कन्वेंशन सेंटर ममांगदगी पोरमपात की डीसी कॉम्प्लेक्स फाउबा चतख्रे रैली अदु इम्फाल ईस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर खुमनथेम दाइनाना लमथाखी लमथाबगी थौरमदुदा जिला असिगी एसपी जोगेश चंद्र हौबिजम सरुक याखी पालन थौरम असिगी मनुंग चना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम सिंधुना जिला असिगी उसाथोल प्लेग्राउंड दगी जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल फाउबा मोटर बाइक अमसुंग ऑटो रिक्शो की रैली अमा पांगथोखी तुंगदा स्कूल अदुदा लेमना लायंगबगी केम अमसु पांगथोखी पालन थौरम असि एसडीओ नुंगबाना सिंधुना ngasi नुंगबा हेडक्वार्टर्स ता पांगथोखी थौरमदुदा सरक सुरक्षा जीवन रक्षा हाइबा थीमदा लायेकपा सांगदमनबगी थौरम अमसु पांगथोखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस नोने नसु लोंगमाई बाजार बोर्ड अमदी लोंगमाई स्टूडेंट्स यूनियन गा खुसमनदुना लोंगमाई बाजार दा बाइक रैली अमा लमथाखी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कक्सिंग न सिंधुना सरक सुरक्षा जीवन रक्षा हाइबा वाखलोंदा मियामबु भाब ताहनबगी थौरम अमंगसी डीसी ऑफिस कक्सिंग की कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखी हंदकता पोंगनाफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल की ऑफिस ता बॉम्ब अटैक तौरमबगी थौदोदुदा सेनाबा मियोय अदु फानाबा ई पाउ पीबा मियोयदा लुपा 50,000 की मना पीरगनी हाइना लाउथोखरे मणिपुर पुलिस ना थोकपा चेरोल अमदा थौदोक अदुदा सेनारिबा मियोय अदुगी मरमदा एसपी इम्फाल वेस्ट एसडीपीओ इम्फाल पुलिस की ओसी अमसुंग इम्फाल वेस्ट कमांडो ओसी दा पाउ पीरकनबा हाइरी मरग असिदा बॉम्ब लंगसिलंबगी थौदोक अदुगा मरी लेनना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सुमोटो केस अमा लौखटले थौदोक अदुदा सेनाबा मरा लैबा मियोयसिंग फादुना आइन की ओइबा मतिक चाबा थबक लौखनबा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डीजीपी स्पेशल सेक्रेटरी होम अमसुंग इम्फाल वेस्ट की एसपी दा नोटिस पीखरे थासी की 15 फाउगी मनुंग दा रिपोर्ट अमा कमीशन दा पिरकनबसु हाइरी मियाम की स्वार्थदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना महौसागुम पाउ संदोकपिनबा अमसुंग पाउसे सिंगसु मियाम दा फंगहनबिनबा कमीशन ना अपील तौरी पोंगनाफम पाउसे की ऑफिस दा बॉम्ब लंगसिलंबगी थवंगबो यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम ने यामना कन्ने यानिंगदबा फोंदोकली थौदोक अदुबु चथारमलिबा कांगबुना अथुबा मतमदा सेंगदोकनबा सुलुप असिना तक्सिली असिगुम्बा थवंगसिंग मतुंगदा अमु हना थोहनबिगनो हाइना अपील तौबगा लोइनना आमजो अमदी एडिटर्स गिल मणिपुर नसु ई पाउ फोंगनबा होनबियु हाइना लुप असिना अपील तौरी मरगसिदा थासी की 13 की नुमिदांग वाइरमदा पोंगनाफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल की ऑफिस दा बॉम्ब लंगसिंदुना की खंगनंग हलंबा थौदोक अदु प्रिपाक अमसुंग मसिगी लानमी संगलुप रेड आर्मी गा हिरममता दा मरी लेनदे हाइना आइना थिंख्रबा लुप असिगी पब्लिसिटी ऑफिसर असौबना थादोरकपा चेरोलमना हाइरी 53 सुबा बटालियन सीआरपीएफ लोकताक प्रोजेक्ट चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना ईदान तौबगी थरम अमा यूनिट हेडक्वार्टर्स लोकताक तंगसी पांगथोखरे आकाशवाणी इम्फाल लगी पाउता बिरी लेबाग असिदा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी सांग सादा 43.3 यौरे हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई हौखिबा पुंग कुनमरी दा लेबाग असिदा मियोय 13,993 कोविड-19 दगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक फाउबदा कोविड-19 ना नारंबा मियोय पुन्ना कोटी अमा 1,03,994 नाबा फखरे हौखिबा पुंग कुनमरी दा कोविड के अनोबा केस 13,730 लाखी मसिगा लोइनना हौजिक फाउबदा पॉजिटिव ओइबा पुनबा मसिंग कोटी अमा 1,58,930 सूरे मरगसिदा लेबासिदा हौजिक फाउबदा पुन्ना मियोय 1,30,000 कोविड-19 की वैक्सीन कापखरे मसिगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 1,34 अमसुंग फ्रंट लाइन वर्कर 15,000 याउरी लोइसिलपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba फेस मास्क उपा फुट 6 लापना लेबा खुसा अमदी माइ मितरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थवंग अहुम असिंगांगना चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहन्ना मुख्यमंत्री एन बिरेना मणिपुर विधानसभा दा हाइख्रे जुको तंपाक अमसुंग तुंगजोइदा नागालैंड के लमगी चयेतनबा लेते मणिपुर विधानसभा नंगसी तोंगान तोंगानबा विभाग 3 की लुपा कोटी 2,200 लाख 2 की सेंफम पास तौखरे हंदकता केंद्र न पुथोखिबा लौ सिंगुगी आइन अहुम अदुबु मियामना मपुंग फाना सौगतपिनबा केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट की राज्य मंत्री रामदास अथवाले ना अपील तौरी मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 19 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे पॉजिटिव ओइबा मियोय अमता सिखिबगी पाउ लैते अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी सांगसा दा 43.3 यौरे
पाउ लोइजरे।